believe ukuthi ke egameni kaJesu next week by Sunday egameni kaJesu sibuyele back esakhiweni egameni kaJesu. Ngiqale nje indlela ehlele ngayo manje egameni kaJesu. Amen. So sisabuyela back esakhiweni egameni kaJesu. Amen. Ngomse nje ukubulela kakhulu abazobela ekhaya. Friday egameni kaJesu sama Philip egameni Philip. So ngeke ufike bathina awuqala late because bese challenge yobani. So umuzwa wonke yena just qala late egameni kaJesu. So because mathina nayo ndikhapha. Yes. Sizobona ke kukhonza egameni kaJesu. Into yokuthi Eastern Cape egameni kaJesu. Hallelujah. Kanti into ke idix esekhoyo 3 egameni kaJesu. So it is esekhoyo 3. Hallelujah. So sinalokwenza kuba Eastern Cape. Hallelujah. Kuthaza kakhulu ukufuna into imithetho ye-fundraising bazalwane. Ngiyabanga ngitshitsho nelungelo lesho futhi. Ngiyabanga ngitshitsho ngitshitsho ngomuntu ongenziyo kusenziwa. Enenzo ekwazi ukwenza. Andithethi mina ukuthi andikwazanga ukwenza. Kodwa hayi andizoyenza ngoba senze isiqhele into ngawo. Amen. Siyayidinga imali egameni kaJesu. Ngisho ke bandimosi siyayidinga ntoni? Imali. Sizathu soba sibe nendawo yokhonzela ile mali. So xa ungayikhuphi imali ube nomoya ngcwele uthi ngikura bashida baxa kunikelwayo ukuthi imali yethawu uyabaleka. Isiqhele. So ifuna bani imali xa ungazoyikhupha? Indlu kaThixo yakho ngoamen. Yayithetha nje ithethayo. Ayakhiwa indlu kaThixo ngabantu ngoamen. So vele usixakekise xa uvele ungakhathali. Lithi iBhayibheli ngabatheni abenza ngozithandela. Abenza ngozithandela ngabasileyo. Izwi abenza ngozithandela. If uyakontribute egroupini yakho mayikuthi ukugezela igroup yakho ubethe imali yakho ozingayibetha. Ukungabethwa nangu-1 abethwa nangu-1. So ivele isihlele into ngawo. Kuyingozi umzali ongafuna uthatha iresponsibility ebandleni. I didn't give us izithethe ezizinto so besiminyanganga bazalwane enyangeni. Ungawuthatha imali ezalayo xa ushota embuthweni. Bantu bakuthola ngikaThixo ukuba i-understand abazalwane. Uyasibetha ebhukwini because kufuneka sinendawo ekhonzela. Isizathu soba singabi nendawo ekhonzela abazalwane. Into iyanetha laa nto funeka sithenge amazinki ngemali enkonzo. Icawa yongathatha umavuso kuba ivision yababuye. Hayi ongathatha ukawe ivision yabuye. Sanikeza ivision yoba sikhokele ibandla but abaphakathi kulo ngobe noxanduva. Sasizuphinda sikhokele umbono siphinde sikhokele nokuthatha uxanduva lebandla abazali bekhona. Ndiyabona ntokosi ngeke. Tolo sinikeza uba silikhokhele ibandla but abaphakathi kulo ngoku. Isezikunyeleze ngoba yazi bafuneka kwenziwa andithethi ngomuntu othi mina bendingenayo ndithetha ngoba awangikhathali xa senji uMoses umsebenzi wakhe wayothatha umthetho entabeni xa athi uthi uThixo but abazalwane yayibangaka abagadayo. U-Elijah umsebenzi wakhe yayikukubhasisa umsebenzi wenziwa libandla uthe uThixo but abaphakathi ebandleni ngaba bathatha uxanduva. Hallelujah. Asinawudlula ngabazali babhadala amatikiti kunoyiso ngapha. Hallelujah. Isezindlela esishumayelayo abazalwane sezwini. Uba ngathi ukuthengisa umhlaba nga-200,000 ushumile nga-200 enhloko. Kanti ibandla kunelipele kaleli bandleni kumele zibe nemali bandla. Neliphi kanti libandla kanje lidivane solinto libandla likaKristu kumele ze libe nemali so that likwazi ube lulutho even kwi-community.
Yiyo lento konke into zethu ezibalekile ezitshana ngabantu abangaphandle because ibandla liyafika. Ngoku ungathi akuvulisa upitch nabo abazalwane bangathi ngabantu abatheni nabo because abafuna ukuthatha responsibility. Ibe kungumsebenzi webandla kwenza ukuphakela abantu abahluphekayo. Uba singake sithi siphuma sibheke ngabe esibridgini siyophakela abantu abahluphekayo sinibantu bangoyisakala bathile because abaqhelanga ukuthwala xanduva ngebandla. Hallelujah. Ngiyayithetha ke lento ngiyithethiswa ngoba ufuna kuyazi ngoba uyenzi uyazi bakahle kanti xa ngumzalwane noxanduva. Amen. Hallelujah. Please, by the time Elijah unceda Zenas, yakuseni Kings. Abazalwane bakhonzele endaweni. Babona inini. Ibanga abadibana nina nifundisa lo ukuba engekathi umfundisi sampitsana. Elijah bani unephosela abantu khona. Elijah uzihlelele. Sometimes ke sithule sibona ibandla likhulile na. Sithule singoma lona likhulile na ibandla. Neni liBhayibheli Elijah bathi abazalwane yebo le ndawo sikhonzela kuyo ukuthi abazalwane angathethe uprofeti uthule cha bathi ngoba bathi le ndawo sikuye tshela incinci ngoko ke masambeni siyogawula elowo nalowo eze nantoni nelakhe izolike ngenye iBhayibheli ithi umqadi which means umqadi elowo makabe nento ayiphathayo ngenxa lento. And the light here, Puma Bazarana, that's why none of them, Gabazarana, abadliwa yivision. Ukuthi hey le ndawo yethi ngoba ke elawuda lo makabe nento abanayo kulento. Asiyogawula. Bananzi uma nithatha lento ukuthi sebephumile nalumbili. Abahambi bodwa. Gabazarana ngabasubmissive ha. Ngoba so sebephumile noba ingabo baqala bayoconsult kuqala ukuthi masiyofuna imvume ewayona lento sizoyenza inhle and ibenefit yebandla but siyayidinga imvume isign esubmission. Then wasesina yethu le mali siyokwenza. But yo masihambe siye kumprofesiyo ndiyena sibonile man. Into basingabazalwane sifune siyayibona nendlu kuyo. But yo sicela ukuhambe nathi wena. Sithi abakwenza wethu wena bakhona. Ngizabashela. Nanga befika yebo bayana kwagawula bakhona omnye la Jonism. Kubonakala lapho ke ngoba lo bamfunile umsebenzi wako kwenzayo. Sometimes umsebenzi wenkokelo ukhona ukubusisa. And that's why I'm going to mention submission of country. I don't know again. Yeah. Umsebenzi wakho vela apho. Uwizembe. Ikhangela ithi ngisene Kings chapter 6, eh? Khangela ithi same Kings chapter 6 funda kulisho. Yeah, lapho chapter 6 verse 1, yes. Ifunda. Ukudada kwenhloko yezembe, yeah? Bathi onyana baba prophet Elisha. Bathi onyana baba prophet banezwi. Nabo banezwi. Nindivile bathandekayo. Nabo bazengayenza lento banamandla oyenza. Bathi iBhayibheli liqala baqala ngonyana. Yeah? Awubone le ndawo sihleli kuyo phambi kwakho. Uyabona ngokuthi abona awubone le ndawo senze njani sihleli kuyo phambi kwakho. Yabathundeza nelifanele abazalwane. Siqinene kuyo. Uyabona ngoba bathi senze njani siqinene abakuyo. Akhe siye eYordane. Sizithabathele khona elowo umqadi ube Uyabona ngoba ngamema ngoba ifaka nabani ukuthi kumele ze xa ungumzalwane ube noxanduva. Ngento kuyo. Ngiyabona so once wangumzalwane kuyanyanzeleka kuba nalo uxanduva elowo. So ngamema uyanyanzeleka into yoba kube khona into oyenzayo xa ukholwa. Anjengoba
ngani ingozi ngiyashumayela. Ya, funda ke. Masiye eYordane ibe ngulowo nalowo. Undikhoyo yena uthi masiye ibe ngulowo nalowo. Asigawulele isibongo. Lelowo nalo azigawulele. Ngokwakhe akathumbi. Bathi elowo nalo mayibe ngulowo oba nomxanduva lokuzigawulela umbono mnye kodwa usetyenzwa ngabantu abaninzi embono nanjani omnye ukupasa kombono uxhomekeke kubantu abakuyo. Babodwa ngengqondo abantu yakhona babodwa xa sibe nebanda ke ngokweli xesha lethu sanebanda elibanenhlangano ngenxa yohleba. Amen. Abazalwane babe nenhlangano bebodwa but into abayithethayo yile bakuyo. Kanti ngosifumana ke ngokuthi inhlangano evame uba khona emabandleni ukusuka bahlangana abantu ukudistroy umbono. Athi sifumana bebodwa kodwa elowo nalowo kutitsho ngoba makabe noxanduva ngale nto sikuyo. Akho leadership ngabazalwane nje masingambi leadership nabazalwane bathi inkokheli asikho ngoba nazo nazo inkokheli ziyahleka kumele kuhlobo labazalwane babazehle babe ndawonye besithini ngazo singekho kuthi madoda lento sikuyo sithi abayibonayo naye sengenze uyayibona but akutshiseki yena iba libandle litshisekayo. Ya ndiyashumayela ngiyayisela abona ya ihlebe manje ngabe nina ngivele nisihlebe kufeyileni kombono ningasihlebe ukuthi ungakhula njani umbono ukuphungula umthwalo kulo unikezwe ivision senza njani ukuphungula ngoba xa kukhona thina kumele sithi but sithathe uxanduva siluphungule. Siwuphungula umbono xa ingathi yasinda sive sonke babona nokufana babahleba abazalwane hey nani banda hleba oye wakade alibanga la yahleba siyahlebe zami sithini Masiye eYordane ibe ngulowo nalowo. Masiye eYordane ibe ngulowo nalowo Asigawulele isibongo. Azigawulele ngamagama xa siye eYordane elowo nalowo makabuye phethe nto ngamvela umzalo nokhonze ngafuna ukuphatha nto Apollo phatha njani besiphathelayo mna makube khona into nayo iphethe ngoba khona amaxesha obunzima avezalela ukuyo. Ngiyayithanda i-conversation yenzeke between uThixo noMoses. uMoses uphanza akathunywa wadisisho ebengena ngathunyelwa uMoses because uthi kulinto eqala abahlangana nabe esihlahleni esishayo baqala bancokola iqale yanguyothi hey why isihlahla sitsha umzalwane angeke bazalwane angenantshisakalo yanto nokuyakhona bona kuba ho ngofana akanantshisakalo yalento Ngiyamhlukumeza uMoses wayibona izimvezo wathi azibona ngoba inkonde yakhe ndiselusa kodwa le ayiqhelekanga washiza imvo onkhangela kwenzekani sometimes izinto zidinga umuntu ophakamayo kwinto zabathile phakama uphaphe waya kanti ukuya kwakhe kulapha ahlangana nento ehlula abantu phakama kwakhe
uhlangana lento yehlula utatazana uyitlo nobe nezinto kodwa lahlangana nayo ayitholanga nangibani ngokuphakama kwayo nakuyaqaleka ngokuthi yambona lo unolangazelelo lona unolangazelelo uThixo bazalwane uyangenelela kubantu ababheza ulangazelelo noba ngiyehlulakala kodwa izulu vele lingenelele ngokwalo noba uyabethakala izulu livele lingenelele ngokwalo abazalwane singenelela ngoba sinamandla ngoba sayiyeka le nto yensindiso kanti into yethu siyaphikelela nokuthi izulu livele linqande ngenxa yokusinikana kwethu kule nto andalibrashathaliba ngeba kudala sanyakholela utshaba kodwa izulu livele likholete ngenxa yoba siyaphikelela asinamandla kodwa sibheka kuye siyayisakala kodwa sibheka kuye le nto yethu yokuphikelela iyamdonsa uThixo sometimes yamdonsa uThixo sometimes le nto yethu yokuphikelela iyamehlisa uThixo le nto yokuphikelela iyasinqobisa manapho ngapasiqobe khona le nto yethu yokuphikelela singena apho angangena khona kodwa sime madoda siphuma baphunya khona kodwa siphume siyaphikelela ndimvela umzalwane othi ndalamkela nje ngathi akaphikeleli athi umhlebeze ndiyacela Nkosi uma amandla ndiyawadinga silingana Phakameni kwakho waqala wathela uThixo wathi jonga ke Moses ngoba ezinye izinto uThixo akathethi kwindawo kuyo sometimes ufuna uphakame xa uphakamayo ushiya abantu avele uThixo Moses watsho Moses yathi ndilapha umanga sokuqala sisihlahla esishaya but uthuswa ivoice ephuma esihlahleni ingxaki kaMoses ngengabizwanga babe ngakho curious into kaThixo simkhonza uThixo ibe ngathi sinamatyala bazalwane simkhonza uThixo ibe ngathi sithakathe kakhulu simkhonza uThixo ibe ngathi siphambene hayi sifuna yena ngoba le nto yakhe engathethi bazalwane ingasihlekisa ngezwe ukuze athethe siyaphikelela Mbele ngomzana ngoba sinenze izinto ezibonileyo kodwa seliphikelela ukuthi kuyakhugelwa kulento kuyahlaliwa kulento now uthi ke ngokufikele kuMoses uyathetha nansi lokuqala ubonile okwesibini emathuswa ivoice eyesithathu ke lesiphi ivoice uthi jonga khulula imbadala ngoba ngeke umkhonza uThixo isenguye lesibini afunekayo xa sethethile uqala lungise wena Leti manje basibholela lifande licomplain nayo ngabazalwa labakhonza uThixo bengabo lento sikhoke bazalwane sangalingathi basikondelani bathandekayo leti manje lingathube nje wena usamkhonza uThixo
ngokuzazi bona madoda bayafika awufika buye loqala uthi kafikile ujonga khulula imbathatha wena usakonza uthi kusena mabibi akho waziyo thanda usa-expect ukuthi bangathetha kuwo usakhonza uthixo wena usafungula amazolo akho kodwa u-expect ukuthi bangathetha kuwo myeleza uthixo angakunikeza wona usakhonza uthixo usenabantu angabaxolelanga wena but ulingene usengabe uthi kufunani kuwe na ufika ke wakafika kumozidroga amazusa ngoba siqalela inkoko kunezinto endifuna uzishiye akade mandibuyele kulo bazalwane mandibuyele kulo hlangane emvuma vusa sondela mntakwenu sondela bendibangela into yobuthi baliqala ususe kuqala umanzi sikalokhumbulani sizathu soba ndafikele kolusele emthweni unesidumba sishiyile elizweni laseyiphutha now ukhokhela izinto thixo khona but inhliziyo yakhe inolangazelelo loba ngiyamfuna uthixo but ingxaki yakhe uyimedara unomuntu owambulala wamngcwabe esandleni engaziwa isizathu soba baleke yiphutha ukuphela ingxaki zakhe zoba noba wena ungathi uyakholwa but izolo lakho siliphethe noba ngabe ungavuthwa wena but izolo lakho siliphethe unceda ke kodwa ufike ngokuyoba imediator uxabana abangakubo abenesidumbu wasibulala wasifaka esandleni wasimwami waphila right kodwa uyazazi unesidumbu total numbers around waphila right kodwa unesidumbu sishila sazi bayalwa ke ngoku abantu ngicela usondele mntakazi wakhe bayalwa abazalwane izalwa mntakathixo bayalwa abazalwane iyavuka inhliziyo kaMoses uba kahle kahle ukuzalwa kwakhe ungumkhokheli akayithandi ingxwabangxwaba but ihistory yakhe okanye i-background yakhe akayiguqulanga bayalwa ke ngoku uza yena ezonqanda le fight kanti izandla zakhe zigcwele igazi xa ebanqanda balena ithi ufuna undibulala na njengoba undifake esandleni ngoba ndiyakwazi noba unguye umbulala lilike ngibhande mntakani wakha uzobanqanda wabayeka baqhubeka balwa ithe enhliziyweni yakho wathi hey uthi ukuthi le nto iyaziwa yes iBhayibhile ithi wathi soyibona iyaziwa le nto waqhawula wabaleka ungawuhlala phansi kwakho wabaleka wasuka kwilizwe laseyiphutha wayofikele ekuluseni izimvu baleka izolo lakhe abahlukunyezwa lizolo kanti uthi ufuna wena sometimes imigodo ogileke kuyo iyakupela into yoba inkosi lifuna wena ezinye izinto esilandwe ngazo badada siyo-proud zizo kodwa inkosi iyasinceda ngoba sakho sazana nayo ezinye imigodo esangena kuyo siyo-proud yiyo kodwa inkosi yayinento efuna usilandela yona ngekho uMoses azana nenkosi uYesu engakhange benaso isidumbu benaso engakhange uMoses athathelwe uThixo ube isidumbu engenaso esandleni sakhe ezinye zezinye izinto esethatheleke kuso inkosi ibinento eyifunayo ngathi kwelizwe esathi senza ungcwele ngcwele sekaqola nengcwele
Selengwele somandla sibabazakwe la. Ize balilizwe kanti izolo lakhe lisami enani. Namba ngokabefika ke ngokule ntaba seRobi uthi ke xa uthetha uyathetha. Emveni kokathi mozikhulula imbadada. Anikwazi uthetha nawe izandla zakho senesidumbu sasi. Yathobeka indoda kathi ke yaguqa yehla. Kanti isign yokuthi ngiyasubmit kuwo. Wona mina akusekho nto eyangoku nibhalile. Ngibaleke kwelizwe ngenxa yezolo lami nakweli ndifisikata singanikhulula imbadada iyaziwa nale. Kwalani uba ningaserendi? Yathoma izandla yasarenda. Yabhekeza imbadadeni. Asuzuyiba ngoba abaninzi bathi ukuthi mosutshela imbadada so ibekhonza bezikhulula imbadada abantu abafunani. Kanti mosifuna ukuthi lo muntu akaguquke. Waqala waguquka. Amabiba akhe wababeka phambi koThixo wathi ezi zinto azikufundise wena. Waqala wathetha uThixo. Nansi into endizoyifundisa namhlanje eMandla Kristu. Masiye kuYouTube sinolangazela. Okwesibili sisubmit kumuntu wena umnikazi weba. Lingozi kholwe lingekho submissive ngoba kunezinto eziphosakalayo. Elebresha la paita shaya. Baba boko shatani papaita masaya. Elebkali mashatala baba basha. Ezinye izinto mntana ngeke udlulekele eminyango ungakhambe submissive. Elebresha la baba basha. Esikhokhela abantu abane-background ukuthi nikwazi njalo ukuthi utata kulo mzala engazange ambona. Emadoda miyeke ongazange umbona senyameni. Kanti kwasinalona imvusileyo madoda. Uneminyaka engavuleka ungazange wayicelelwa le nto. Kodwa nanti into yabantu abaphumelelayo ngabasubmissive. Breakthrough zakho esendodeni. Zokele. Yebo ukwazi usubmit kuMongcwele. Usehlula ukusubmit kuMboni. Uzamkhatha uMongcwele. Uzamthola uthi uMongcwele uthenga njongo. You can't get to submit to go before. But the money your mass. Wachinja washia yonke into Moses waqala wathetha uthi ngekho kulento ke funda ke Masiye eYordani. yeah Ibe ngulawo nalawo azikhawulela isimoda. yeah alone Ukuze sizakhele indawo yokuhlala khona. mamela ke abazalwane yabona nina nithi ukuthi kanti sanosihleba siyayazi bazalwane niyasihleba kayingxake nisihleba rongo ngoba bona bazalwane behlangene nangosini bona bayalihleba ivision but kwicala elinegative. Uhlelo webesi abazalwane bayihleba ukuthi ithini uya phambili ngoba izidiswa kanjani. Na bathi ke ngoku yabona ngokabodwa nalukosile ba bathi masiye funda ngeceke ndiyayeka ngothi dudusumayo Masiye eYordani. masiye eYordani Ibe ngulawo nalawo azikhawulela isimoda. isizathu soba ndingekho uthi umusisebenzise kule ndawo ba elona laziphathela uthi ke ngokuthi before abe uyathetha emboni buzikhulile imbadala uphetheni ngoba uyamoyika nokuthi amthwalise uxanduva engaphethanga ngoba siyakuba amamkela uYesu umuntu but aphile carelessly because akhonda iphethe kanti le mpilo insingi simqanda aphile unothanda nalabahlele khona enzeni nathanda wambona ukuthi andikwazi ukunikeza into zami ndithethe deep kuwe ngaphethanga zakuthemba
kanjani ngefana sezulwini ngaphethanga. Something ayiphethe. Ngathi ndiyavuya kakhulu ndayiphethe. Ngizothetha nawe ndithethe nokuphethe. Ngizothetha nawe nokuphethe. Yakukhola abathandekayo awuyamkali ngengqondo kodwa ubheke enhlizweni. Inhliziyo yakho Yesu amvulelanga izohlala engqondweni siyeke inhliziyo amabili. Simthwala ke ngothina sancedwa ngomoyeni samthwala enhliziyweni. Samthwala sisimathane samthwala ngenhliziyo. Samthwala uThixo samthwala ngenhliziyo. Samthwala enhliziyweni. Wasuka basengqondweni samthwala. Lingozikhona namkelo yesinengqondo ngoba namhlanje liyamkhatha. Namhlanje liyaphutha kwamseli yabanda lamini nomsinde lamini limthele engqondweni. Kanti uthwala ngenhliziyo madoda. Ufika ihlala zinze. Yale nto ngafika idala nkosi ngaphakathi kwami. Hayi ingqondo inhliziyo. Ikhona ingqondo. Akathwala uYesu ngengqondo uthwala ngenhliziyo. Uthwala enhliziyweni. Kathwala ngengqondo sibona imithwa sibona ingqondo. Sibona ingqondo ngoba xa umthwale ngenhliziyo madoda kunezinto ongakhuzwayo kuzo ngoba uhlela phakuwe. Kunezinto onganqandwayo kuzo ngoba uhlela phakuwe. Kunendawo ongangeni kuzo ngoba uhlela phakuwe. Uyakukhethela ngokwakhe. Kamthwele ngenhliziyo uphungula umthwalo nabaphethe ivision. Because uvela kufundisa akancimbi kanje ukholo wakho. Akenzi kanje ukholo wakho. Akahambi kanje ukholo wakho. Yile sinamakhono yakhona namhlanje kusasa yanini. Ngomsenza leyana ingabamthwala engqondweni. Thwala ngenhliziyo mazi usuphethane. Ngasumela bazalwane ixesha lami seliphelile. Yile nto sinamhlanje bayakholwa namhlanje kodwa uJesu ekhona elizweni usamthwele ngengqondo. Bakamthwele ngenhliziyo kuvele kufe wena. Obekeke kuyo. Manifike ibandla lasizinyo umthwalo uthini. Uyathwala madoda. Uyathwala. Umthwalo umhlobo wami. Uthi ngithwala yena. Enze ibashathane. Ungithwala nani.
inhliziyo yakho ikubanya nguye. Funda John isindana mnivana. Masiye eYordani bengulawo nalawo azikhawulelisa ibomo. Mamela ke ngoku. Nansi le moto enkosini nazi impawu zabantu abathwele uThixo. Abaqhutywa. Sebebodwa sosifumana indaba umnyango ohleba into ezinegative. Bona abakhulayo nabangakhuliyo. Ubona ababethakala nabangabethakala ingxaka bamthwelana. Kabemthwele umfundise ngekho akamnakhala ngoba uyazazi izinto azishengelweni. Funda ke, ukuze sizakhele indawo yokuhlala khona. Hayi man, sensitive ngizongena. Ukuze sizakhele indawo yokuhlala khona. Ngamanye amagama banenjongo yokuyandisa le vision. Emveni koko senze sihlale kuyo. Nothi uyakwishiya uhlale kuyo. Njengami indawo esezulwini Ke uElisha wavuma wathi yani. Mamela ke ngoku noma lento kubo but bayidinga i-approval. Umbono ukhona but umuntu odingisa itambu salento nguElisha. Ayihlole iyona. Bayithatha beza naye kuye wayihlola wayibeka isitambu wayiqhwaliyo. Ngiyashukela ngondezi. Wena ungathi uze kumavuso uthi ndimenywe ngiyoshumayela phakathi ngiyohlala isigwadi sathi hayi utanifuna. Sibe sibona usehamhamo nizama umsebenzi. Imizeke kamkhulu ukuripoti enkokhelini yivaya. Kuthi umenya umntwana ukuthi ndiyohlabelela phaya ndithi hayi mntanam wena nothi wena awuyi. Awuyi. Ungathi ungayiboni le nto lapho. Kuthani? Yebo noma ingxaki esikuyo leyo. Asithi hawo yo. Sevumile bakayivaya nje. Wayibeka isitambu ke ngoba hayi yiyo. Ekutheni bakuba yiyo wathini? Omnye wabashumayeli wathi awungahambi nazona izicaka zakho nkosi yami. Uyeva. Ufika? Noma sihamba bathi baphinde abantu ayikonke lento kungabikho. Wena ipresence yethu iyakiritator wena. Uba kokwethu nje nihamba bekocaweni noma uyaphi. Ipresence yethu iyakiritator wena. Ngoba singabantu abathatha injabulo. Monwabo mnilokani kasingedingeki. Kala nithenga boso nilinonyoka una bona wayema ngesiyenda ngehlathini. Sifumba sibe iphathi yalento. Anidanga nizalo mbona mhlekani.
ingozi yale nto ke ndishumela kamandi embushini ukhona ndabethe ngosi kudala siyamba ngikona bashani la dala siyamba nansi ngokengxaki isizathu soba yanceku yiveze lento yoba nokusivumela kodwa ungabikho kwakho sizawuthi sigawula kube kumonakala soshiyeni iyabandi ngoba siyokulanda endlini xa uvele wanaba wahlala phaa kuthi usiyeke uba sisebenza njani iyawusenza lento sibe proud na ube proud ngathi ebazalwa ndiyashumela namhlanje iyawusenza sibe proud noba sicinge phambi kwakho sibhayize phambi kwakho sibhayize noba siyenqina basidibanise esingadibaniyo kodwa ngenxa bukhona uyababona abakhulayo mhlawumbi singakhilana sisedwa ungekho sawuqandwa kubani mhlawumbi singakhilana thina okwesibini kamama ndiwufaka lo mnyango ndiyayeka nanjenangani eyesibini mama umaphina isizathu soba abafuna uhamba naye mhlawumbi bangagawula abanye abantu abangaphandle babona abantu baneskili sogawula bane-unit engaka abangaphandle babona hey ayisisi abantu yeyi indlela ababambisene ngayo barhale nabo bafuna ujoyina ingxaki ilida izubakho iyawuthi lidwa ngale ngoba ingenzeka into yoba bathi xa begawulayo kube khona uye wayithanda lo mgawulo wababantu athi ndifuna uyijoyina but ke makavele utata esisipili ukuthi ayikho ngathi ngonyana asiyonisi into bungayeyiqala ibranch indathi umbini asiyonisi into bungayeyiqala ibranch but ingxaki ke ngoku yi-presence engazubakho ngoba abantu bazobona wena bathi ukuthi nguwe and nokugawula kwakho wamele ndandiswa le nto so xa uphumile noba singekho uqala wabeka izandla uqala wazane leta sayifaka isitampa ngomphula so ngokuye abantwana abangakusongela ubathele kuwe ngoba umoya ukuthi baye hayi andithetha olu hlobo ukuthi ukuthi hayi nam ndiyavile andithetha olu hlobo ndinendibazeleyo so zanto hayi masukufunda nanku umsebenzi wayeka ngofunda yona ndiyayibele kakhulu u-Elisha wathi nam ndiyaya waza wahamba naye baya ke eYordani baya baza bagawula imithi khona akagawula wahlala phansi komthi wakufo waphatha ikepthe wababukela wahlala wababukela siyazethuka eziveze zithi umbosile nayo zithi hayi naye umuntu umele uboyini naye ngumuntu kaloku nathi nam ndinezwini ngathethe thatha uhlale phantsi nathi sinovuke emveni kwakho wafika wahlala wabayeka omamutsinga amahlabeni yoka le nto endilogawula kanti ndiyogawula ibizengani le nto qha ndiyondibona uba yiyo linethi ndinqanda abangani nje yimasi ukwena kwelo cala pheza funi ukuthi uyogawula sijonga namavila bawo bapheka kwindawo lo okay, bapheka ndalo bayokhwela imijini yasetyenzwa ngoba simasibuzo ungatanga
kukhona bakhe umbingelele ukuyogada hlolo badayi siyasebenza sidliwe ile vision. Sometimes bazalwane nokusebenza phambi kwethu ninxakekisa thina uba siye mo ukuthi masingaxaka uba sidandazelele ngawe. Bathi masiyahambe emendo yebo masiye yebo nithini ngomusuku nithini bathi masiyahambe bathi omnye wabo uthe esagawulunti suka lapha izembe lakhe le ndawo insimbi yatshona emanzini uthe senganani esagawula embeko kwenza njani apoqa izembe esenza njani esagawula kodwa lenza njani apoqa waphola nango umsebenzi kaElisha befunelwa kangabe zipoqa amadoda lipoqa izembe kusetyenzwa wenza kuElisha wakhala watsho wabhekisa kuElisha washiya abe behambe nabo ngokukhala kwakhe akawuyiko ukubheka kuElisha. Abazalwane kule ndawo amadoda esikhalele kuso sizazi bakasikhalela kubo umsebenzi wokusibangula. Akakhala kwabasebenza nabo ngoba nabo siyazi bakhala kuElisha wathini ukukhala kuElisha awu ibingelalo nelam lalibolekiwe wabuza wathi umfowabo kaThixo liwephi yababa nabo umsebenzi wakhe liwephi akuba ebonisiwe kuElisha wawu nako umsebenzi wakhe liwephi sinamakhono akho hey bazalwane sinamakhono akho akalizemelawa kudala sebetha ngomphini siyambona xa une-project liwile afrutho sesibona imawe siyamxela noma ngathetha ngezilimi siba kodwa iwizembe liwile lona ngabethi kurabashantalibra kodwa simbaliwile izembe noba sowungqina simba ewe yona unobubulingwe kodwa yayi liwile kasimlindile ubatsho sebenzi wethu ukuthi kaliwile sililiphi nomsebenzi wabagawulayo liwa ngoku ukhale ngoku sinamangcwaba ezawashiyayo azalibona uyamonzula kumangalela uba izembe liwile makara wathi makawulukhulu wathile mengoko akuba ebonisiwe ke uElisha wagawula ukhuni waza waluphosa kuloo ndawo lalitshone kuyo izembe ke izembe elo latsho lavela ladada kunezinto ongasoze udlule kuzo xa ungaqalanganisi akathwale uThixo ngenhliziyo xa umthwele ngenhliziyo ezinye izinto ziyakufundisa zona uba uhanjwa njani umsebenzi ukuthi wakhona wakuphosa kanini kwaphakama insimbi phakanyiswa likhulu nabakade bemdelela baqale bavula amehlo uba yemadoda leyi hlobo lomculo umsebenzi wabathunywa chapter 12 verse 1 sithanda sesikole chapter 12 verse 1 umsebenzi wabathunywa Izenzo chapter 12 verse number 1 yeah ngelithuba naye
ukumkani uHerode. Ndifunde lesihloko mntanami. Ukubulawa kukaYakobi nokubanjwa kukaPetros. Thandazani ngathi inkokheli zami, thandazani izinto zami. Nesincinele kusini. Tekela lo. Nesincinele kusini. Committee leadership ebantu thandazani ngathi. Ma intercessors abekani ngebandla. Umse malini imkhapha leadership ebantu kunyazinto enganyanzeleka zigqithe ebandleni but kunyaze sixwaywe leadership ngenxa yesifundiso sebandla. Kunemithwalo le isizathu soba kube khona leadership kunyule ibandla libe leadership kunezinto ezingafanelanga ngenxa yefokotho lebandla ekwezithwalo leadership. Sehlula ke leadership eveli expose izinto ezingakhange zifune into abaziye kwibandla. Mama sikabona iduty ye-leadership mama unkosini mama uNdebe ukuthatha isifundiso sebandla sixwaywe ekuxwayeni kwaso kuthiwe izinto simanazo ukuba ibandla liqhubeke libheke phambili. Noma kufika nomoya othi benihleli njani besithwani kule nto besithwani yo basigqiba kunini kufuna imali baye kuthiwe aphakama we-leadership bathi hey kodwa ke inhlinti bithethwa pha alithwali bandla alithwali asitela nge-leadership kufuneka abantu bokukhusela isifundiso sebandla. Sithetha ngama-intercessors sithetha ngabantu abancwinela le nto bakuyo nokuncinela umsebenzi webandla ubathwala bebuthathaka. Xa sithetha nge-leadership nge-worship team sithetha ngabantu abathwala uThixo bemsondeza ebandleni bathi ingxaki yabo bathwala uTyeya bengengcwele. Kanti kukufunula ibandla. Verse number 1. Ngeithuba naye ukumkani uHerode wabatshutshisa bathile balo ibandla. Ngelo thuba uHerode naye isiZulu sithi isiZulu uyayonke le nto ithethwe mntakakhulu nam ndizonika zoxanduva kwibandla ya kweso sithuba. Verse number 1. Ya ngaleso sikhathi uHerode inkosi welula izandla ukuba ahlupha bathile. balo mntana bendifuna nawe ngelo xesha uHerode inkosi wenza njani? Welula nantoni bazalwane izandla ukubenze njani? ukuba hluphe abathile bebandla. Kodwa xa lingabambananga ibandla libetha lithi sa. Nanso ingxaki ebendifuna ukuyiveza ukuthi into yabancedayo abazalwane kwincwadi kwi-Kings bazalwane le yabanceda babathi begawula badinga ukuthi masiqale kuqala siyofuna yena ekufuneni kwethu yena ngoba xa sifika ehlathini kusengenzeka uHerode angenza njani? Angaselula isandla ukubenze njani? Abahlupha bathile. Abahlupha bathile. Kodwa xa ngabe libandla libambeneyo ligcwele uThixo iyamohlula esi sandla uHerode ngoba ithi ngexesha lolula isandla uhlupha abathembu.
ulana uYakobe umfowabo kaYohane. Verse number 1. Cela ibandla liphakame lonke. Ngaleso sikhathi uHerode inkosi welula izandla ukuba ahluphe abathile bebandla. Usengenzeka into yokubana uhlutshwe wena ntatufana ayekho thile ingako ngothile. Ndiyamthanda uHerode ahluphe umuntu ongenamsebenzi webandla. Isizathu sokuhlutshwa yinto yoba ukhona into ongcwele ayibonayo kululutho lento. Ngathi ubuye umva. Kanti sibithe uYerode uhlupha abathile ngoba eyazi into icebo lingazaliseki ngabo. Ubethwa nje ngothile. Ukuba bahlupha bathile udlala nje kanti uthini webandla. Ubona abanye bedlala wena kanti inkosi ithi ngothile wena webandla. Ela sibalamere yebo Nkosi ngiza kuwe ngithalule Magizizwe sasuliwe yebo Suli wizonoza ungothile wena ungomntu nje ngothile konke ungothile suba sabeka vala amehlo nje Nkosi noma kukhona ukuhlukumezeka kuwo ndizothi ungothile noma kukhona imigodi oyibonayo ibaphumeli kuyo kodwa ndizothi ungothile ungothile vala amehlo siyathandaza ngoba izandla zabo kakhulu siyezithi ungothile inkosi ifuna abantu abazinikele kuphela. Thank you, Jesus. 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 Mighty name of Jesus Christ. Baba siyabonga izwi lakho elinamandla. Baba siyabonga pheme okuphephela langa lokulunga makade bona in the mighty name of Jesus. Umuthixo ophilayo, umuthixo othethayo, umuthixo owenzayo, umuthixo ohambayo, umuthixo olibhekileyo ibandla lakho. Siyabonga moya ingcwele wathetha ngathi zangu uthethe, wathetha ngathi ngeke uphinde uthethe. Siyabonga ukuthetha kwakho, siyabonga ubumandla bakho. Ngiyalaza Baba emithini bamandla wakho. Gaze linamandla, gaze lisusa izono zonke. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Uthethile sivile moya ingcwele. Sivile Baba, ikhona lokho ebesilindele. Ngoba babona amadloko esizakuwa ngokholwa. Siyakholwa egameni likaJesu, siyakholelwa egameni likaJesu. Akungenzeki kubantu kuyenzeka. Siyakholelwa egameni likaJesu, siyakholelwa egameni likaJesu. Siphindle inqaba kaSathane egameni likaJesu. Wonke amabatha
Wokamayele usathane kaDongo ophinde siyakhawula ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Ophili ngunaphakade. Baba safelwa nguwe. Akekho omunye wasithanda njengawe. Nkulunkulu lamandla onke, ushilo ezwini lakho uNkulunkulu wethu wathi lokho likwahlulayo. Nkulunkulu lamandla onke siyabonga. Mfana yaseKalvari siyabonga wena owaba khona umhlaba ungakabibikho. Moya engcwele busisa imandla lakho. Ulibusise lingena, ulibusise liphuma. Ulibusise Thixo wethu financially. Ulibusise physically. Ulibusise Thixo wethu ngazo zonke inqalo. Egameni likaKristu busisa amafamily wabo, busisa imindeni yabo. Babona amandla onke busisa inceku yakho. Oh la sanaka ya manti senamaya kaya mambonda na baya makosi telebo koyanda. Ripekatiala basanta na boya. Hey, Father, we thank you, we love you, we appreciate you, Lord. Lord Jesus, we thank you. Langa lokulunga. Baba, ngiyamemezela Africa back to God. 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 In the mighty name of Jesus. Baba, okungenzeki kubantu kuyenzeka. Ngaba yokulunga. Pheme okuphephela. Siyabonga gazi elihle. Siyabonga gazi lamandla. Nkulunkulu luthando. Nkulunkulu nakekelayo. Siyabonga Baba, siyabona, siyakholwa ukuthi ibandla lakho uyalinakekela. Siyabonga Nkulunkulu wethu awulishilo ibandla lakho ukanye nalo. Baba nazi inceku zakho Thixo wethu. Nkulunkulu namandla onke naba babambisene nabo. Ngibazisa phambi kwe-altar yakho. Thatha indawo, yelula isandla sakho sokunene. Nkulunkulu namandla onke sigcwele inkuthalo, esigcwele amandla, esigcwele uthando. Ngamandla egazi likaKristu Jesu ophile ngonaphakade. Baba siyabonga, wethembekile, akekho njengawe, akekho fana nawe. Sikuvile Baba, uthethe wangafihlisi ngenceku yakho Baba. Mbusisa umfihlo umvikele. Vikela Thixo namandla onke imessage yakho enhlizweni zabo Baba, ngegama likaJesu Kristu ophile ngonaphakade. Siyabonga Baba, protect ibandla lakho, protect abantwana bakho, protect yonke Nkosi into banika yona nozobanika yona nebalungiselele yona. Iprotect izifike ezandleni zabo ngamandla egazi likaJesu, ngamandla egazi likaJesu, ngamandla egazi likaJesu, in the mighty name of Jesus Christ. Baba kungenzeki kubantu kuwe kuyenzeka, in Jesus name, amen. Siphabele amagcwele zakhe egameni likaJesu. Siyakela phansi ngakho kubile ngoba egameni likaJesu. Hallelujah.